izinganekwane nathi sizixoxa kodwa manje sesakhuluma izindaba zomakhelwane ngikhuluma nje imndeni ayingenelani ngenxa yethu nakhona ke akujikanga thina isikhathi esiphila kuso sisijikele bekuthi njalo bekumakhaza sihlale emlilweni zesiphikaphikane ake siphikaphikane ngiphikaphika ngozulu omdala sesikhohliwe ubuyena makadala wabonela akhe ibalanga samfanele sisigumule thina sagqoka abanye makadala sakhala ngomdali sathi silahile uzosibona kanjani asisaphili kwezethu ingubo sesiphila kwezabanye thina bekuthi njalo mekuhlatshwa inkomo sijabule sesizoswenka kodwa manje sesanikela ngezibaya zobaba bethu ukuze sizoswenka nakhona ke akujikanga thina isikhathi esiphila kuso sisijikele uye kwaphuza umuntu omdala izifundise ngalifumba sisazona nisidedelephi silahle izifundiso zabantu abadala safumba ungobani kungobani safelwa ngamahlona nqatshwa kanye nembeza thina bekuthi njalo mekulimvula sidlala uqabhayiyane kodwa manje sesasaba ukuhamba nqunu sibancane nganoma noma wamakhelwane usibhekile nakhona ke akujikanga thina isikhathi esiphila kuso sisijikele thina sakhula sihamba ukuhlanga iso sabona ngeso kodwa manje selabona ngamashumi amahlanu wona mbathiso wona maqedela sanikela ngomntombi bethu nakhona ke akujikanga thina isikhathi esiphila kuso sisijikele ngiyabonga